Nyangon pasar Aceh kalau naik. Hana tak perhai tu. Hana lockdown kalau ni. Wang tu magenya belum baca wayau tu. Nah, kalau ni bagus bina. Parkiran ada tempat. Full tank. Full bro. Kamu Aceh memayang kalau ni. Kaja deh Raya kaja deh Raya. Yang kena naik orang dalam nanggro ke berkati dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau ni. Mudah-mudahan corona betul kena ya Allah. Bermenua tapi orang hamba kamu itu di Aceh ya Allah. Yang kalian saudara-saudara sekalian. Oh hai Honda itu Honda aduh mau. Honda parkir Honda pun belum. Ji. Rahmat dan ya Allah. Nyan, hai. How adun? How adun? Mujakir, adun. Tuki Rijal, nyan, hai. Tukang becak eksis saja hana lockdown nanti tukang becak. Memang tukang becak. Tukang parkir. Ana, hai, ngan. Yang mantap baru puasa dia 7-8. Cuba bayangkan 15 puasa waktu 15 puasa lebih parah. Yang hai adik wajah merah senyum. Yang ada betul-betul peng dari bupati ya. Belum bayar apa-apa.